kaisa parcel sokaimani dini Flipkart order kaimani waisa pano Flipkart order kai haba samaya fraud rok kaje noble gama box pasate tongo box no khlong nalani amani price nge 703 rupees margo waisa pano Flipkart paje ko order kaje ko ebno order khaile handa bok kaisa kaimani gedin paisa khaile genai nele tabok or bisingo tomatong te tomatoma ang kaimani ke amai khayo Color Mic Universal Studio K9 ini order kaimani tang nanyal ni khulagoi bisingo bodo paisa pakha nanyal gana bodo sok ya lagi seats nai itu yang yaksa yaksa masih itu ya Ano ke Color Mic ni tayo na wireless ni bike ma play agar sokai boni kabar nge hai और जगह तुम्हारा सुझा दूंगी चाइनीज कंपनी का और जाता हूँ सो लाइव शो रख जाता इंटरव्यू रखें ब्लॉग शॉर्ट वीडियो रखें ब्लॉग रखें ना वो teman-teman tahu tunggu yang sudah K9 ini sudah kerau nih K9 kita kelong malenya bagi kelong siap kamu rumah sunanya ada kerana dual teman-teman mic ini mau mic ini teman-teman mana lera buntu klok nai tambah oke iPhone use nai oke bank iPhone no attach kayu oke iPhone use nai pin besarnya nai lera na oke mic amo cancel mic nahi clip tunggu clip cái mic cạnh này mic cạnh mau thế mau use này guys iPhone use này kita itu mama oke Android itu Type C port Type C oke Android itu mungkin yang mau mungkin iPhone use này cái orte bawi mayo này और सा के माथे बनाए एक थे पावे iPhone को मैं नाइ kita itu mama nalega temung sakrai temung semaya yang kaisya tunggu bukum oke kabel makna kerak masih beli mana di firna oke kabel Type C kabel ambai mic no charge khai nai ro Type C kabel te mic kai nai te phone use nai mungkin iPhone use nai oro yogo oro maya nai আমরা লক প্রেস মাখানে হাই সিমি মাদনে সিমি দঙ্গে লাইভ ব্লিঙ্কিং দঙ্গো কেমন বাহাnya kaja tanya double kanya ya oro simi madonai sing dongge yang badai light bai dongo kemono mathe basnai mic mau mic kanya mau te mau yoga nai phone phone ni je charge kemen o jago no mai na ma
Oke mungkin iPhone yo zamai yang do yo mayam mereka iPhone oke search kayak ni kasih mau cable type C oke ni rok no sound quality bahai bu ni rok sini muzo hangga ni rok tola comment kali hangga mana sound quality bahai bu hang udah ya deh bisa video kayak pernah oke ini bangga semua bukan orang hambai